Nermala Kenyam ka nas dial content baro anyiling wasame ka Nuer online TV channel banarwach no ke report tin content lorodian ko de ling an wale shanka wel bakel ka pai diok ron kin dangro jendangro wida bakel ba report ni killer tin kon lorodian ko de kaling banakeling kel ko je report me akan kono nyam ko bo kon ko way ke je report me mi jira mi jidit gwasame Gorjan o jender channel der support der subscribe ka der share ba der ja topi katin konin chilling ko ngwane mishiga ben la gorno brand ba char ba jetup no katin kono to report banalinga do ba danan sha kobo chaje kep ke je edini kirmi yadi ke dini assess pdf banara cha katin wan tilat gorodian rewi ka South Sudan gorno jin bilar tv ka linga bi nyane de koken bana report ban jo chu link kel ko do badana de kon link ja report en cha no ngwasame la SSPDF shikan akuba county shikan kef akuba county ko jonglei state South Sudan People Defense Force in the pinkir mi yadit report da sha non bana kula we ko de kono de kon gwitin ne me ana bana kula we tin chan ko la report an chigan nan men cha air out ke cha linga ne ideal ko men chigan to bijen bu kon alingo yo bu kon charan bu kon kula ya to ko do bana dong de mission me de control ke je ke de capture nga je nuare ani chana je linkel ka do bana che to ko je South Sudan People Defense Force ki de ne janne SSPDF chikana kubeton chikana keb chala no ke Sunday mi mo chanka waldiech ka pay diok runkin dangro ujandang red bakel ci deni SSPDF ano shike chop re ka kubeton shipkare re ka kubeton tele kormi chater no tele mi chala chibene kare which kamisken kel Ere agjel kana ka torbiyeli na video micha share online ka social media torbiyel jel ere ko ngai kon yala bon ko beton chaje ban pin ne kenyam lo tele ne titen ere kon de titen ke de ne SPLIO bana kulo right ne wala ke ku SPLIO anu ngum jitwo ki ngu pal ke de ni SSPDF pal ka obu ko re which no ka ko beton atela man micha yot kaka chenge nyamne no chadi na SSPDF chaga joirar me shika berech chaju kel ke jen former commissioner la queen makwaj so ngum chiro do nyok no ka jen report me jen bar nyaw mu kwen konmana ngai kon diale na ko bo jen strategic town ke area mun nakalun ko te ga border dung Ethiopia kana South Sudan ana ko ba lel nuare jele nyak kane de kon shal ke bar kangai kon bar mandana melet kene akobo adormugwa ko jen wa teten wal na ka gwa me bar no wa jen a very important long ke military kind of security cause dong me rana ka wi ko ken wa strategic town mugwa ne ka gwa se dane tenare kore ngai kon ne ka rundi alte kon te shodian lat akobo kanamen kaf akobo ngai kon yaran jen gwada dan en dinijen ka kuma South Sudan People Liberation Army ke Sudan People Liberation Army in a position la kuma SPLIO jen de gwadan bumne jenalong no no jen cha de weekend netin kon til la Nuer politician cha jagam telwot ngai kon diale ke ken rectify to ti la SPLIO chikon ngajeno shikan witung wan no shit ke nyirol shit ke uror chikan ke jako baga kep deni SSPDF cha ke betel kor ne me chikan ter after that chigorden nyomo karodian chen me chikan areas net boom along area na boom and gwata mo chikan ke kan goro bigeditin la wo karodian mat no na me awa a tactical withdrawal ka kuma SPLIO mediyar ka ba mene SSPDF no ngumala ka lawo re which bika jal ka bika ben lora bang atela man mi yat ka ki atela SPLIO tine ti wana no SPLIO kane ki ci garo tawne na ma ba mu wod bane mi jaga ko bika dier long
murai ko na tema ala kubo ke report chalat wajen the last place ke jen waje jwaka kuma SPLA mu bum kanten mala kula lat ke jene chan chala do na mojen the last place man bum SPLA ayutin kallo Nuer region bukondi ala ngaji no nena bom che tere reak bom te kanetin counter right karek chan kinar woitin ano tele confrontation ke tele kor wala na energy dien bala kana reserve ke biarun kor yaleka and then biakulo nyogol njok ke force mradien entama chungwan charen ger ta dana gui kone jeno de akob tonde tegeje ano tele kor mi chateten ko CS wila yo charen wuch men dini jen jene men ku ji kume jela ngara long ke telo den ke je ku kan celebrate right now kana ne ga 2013 chiga na nyog mulo kana jok ne gron kin dangre do wel jok kana ko bo kana min kaf de ni kirm yadi ke government force e wajin the first time ko e ba akubo baje control fully de ni SSPDF ni me kwa civil war kwa je to ke 2013 aloko kan ko remanye long ban go kon were we are disorganized ko kaneten konen kula right gwasa mo ka jang ten konte lado chikan midini jan lum chikan lat ko chika doran chikan ka kaneten konte lo ka kab doran kanware panke ne kaneten kone jaka ko ko baje kaf anyok akobo shio benartin for very long ko ngai kon diala bane ana won mi chaje kaf cheluno yen chiatelot cha kem jaka kor kana kep ko kor la mi cha na ko ju ka kor ya la wa yena ya te lo den tel mu to ba ne ti shike dup ke sharp ko la lat ke shikan kalat so charen wo jama ti garo ya la ka ko ko na shi go ten so ajen mu ku jang la no ena me mu gwa lon ko cha ko bu town cha ja kep ano bi kana ku secure ka ro dan lat kenan ere ku nenda konen chiben re wi ka ko bo te bar to wan tigetin man general leken te ka kume kirm yadi ngai kona ter dana to go kono won ke ji ne de kontila jang ke kane te chalga ti bar ke murleni especially riga dan lat ken ni shang ten la ter kam dan ke bar right now chikana nyoko nan ka kobo ano chikana ko bi kana ka ko bi kana mo ke base midit me be ke te karun to wan ten sha go men joten na mo millet can tem right now can be a base become established ka ba more than 70 ko right now in relo ke li wa cha nang cha de ni shop ke 50,000 ja nang 50,000 sold SSPDF sold te wa de tin tam lo en logistic ke li cha nang rai wucin binimi na me jendat jang ka jalat ko moni atat ka jalat ko moni amurle ka jalat ko moni bar alo kon wari cha kon gap ka ta danen gui kon e jer right now en gaka kon je o to gan wer tiki kujemi ke Saturday me dana kan wit kan kef ci korje tuogane ke jen shang long paiwe Saturday ci korje tuogalo de ko larno ka shanka welwan no ci kor mo ci oda tuk kam SSPDF kane de ni SPLA yore reak twa neten kon la de ni SPDF twa ka juj no agent wobe dani ci koninga Saturday and then ga kore ke Sunday chu bene kare reak ka torbiyele ken ci de ni SPLA ayo charen wire reak tele korme sha report ka jen ka Sunday mone ko ci de ni me chaga join de ni SPDF ci de ni SPLA ayo churen chu nyom wo karodien la tactical withdrawal lokono barek ba jawang a chen men cha market cha jawang de ni SPDF ne ke tukde me joje kare reak report dani chanong so na me amele rode right now chinedial kane kon lan were shikalan woden winimi ala netin kontila civilian shar chinaren wuch jemngai kona yinar wi ko chidde chikane ko la civilian chikan kadele chub jenjen naje na ben ka border Ethiopia ka ter gol jen gwa dan tiji UN teten ko kuje moni ku Ethiopia so tele mede ka nang ten kane ko la South Sudanese anyok benat gwa mo benalo luang na ro den ji UN
shi gwan mo benatene o bena binyinten koti ele la kum Ethiopia eni mutuogo no don be kum Ethiopia bejegwit anyok ngai kondiale tele kum wida dien mila de ni la ka no ko bi ka ben kwich tele janamo la tan yen ke area dun mala rege je kum ke mi yadi no shi de ni SPL la o charen bar ku Ethiopia na mo shi tok no mo kach ngai kondiale te ala goto kont border ngai ke border rule na mutene kai ka jano e chine ti chi we ku Ethiopia ka chi ka de ni jalga ngamai no mo shi tok Ethiopia is a sovereign country mit ngai border ngade rum ke kamnat ke kai ngai kan ngoten kon yenaro din gaje but kum ke mi yadit most of them tilakan kalat ke je kaine ne kondial ka akubatir goal right now jeng gwadran tigatin ko chenge da ne sha 72 hour ultimatum chajalat and be the SSP da be bere which to farm ne diali ujen chicken ben ka border Ethiopia ka cheng ka wel ka pa dio ke dan ngai kon me shalat wudi shal ka me ke commissioner kwen makwai no show we gwad mi dar chale we dang no show right ka katin metek distant ki come the bare long ki nana take several kilometers west akobo sure we and to mi ko sure je kan ren kon ti la de ni jan la de na SPDM ju kwen ma kwa sure we chero da kware reaction we me jo lu njo ko ben ke de chinaro yo wo chen nga kori korma yu tong nyok den chu anyok mi pal ke bere wech ke Sunday so right now ngai kon dia le tele mala pal ke ter kor anyok dor mo doran anyok jo chinaro tin gwa me wa shi kwere cha kwanya la kwera ko bukanti ka kuma SPL yu wuri shale jonu yu alul wa janate ka border Ethiopia but I'm not sure ke report an chano ngaken ete ka border Ethiopia chanere lwa ko de la roja niamnat joga na dano yen tiede rodun ku ta ka mat kam nukun che community che joga no chware rodun dak mad rodun ka jan difficult time ki situation the continent na me report mi chi kana lat ka ta dan en chalat ke je na me amila roda me de kondiale len ka ku yakobo ko ko akoba chala win misha ka fanta ma kaje kon dia lan next move ko akuchen what will happen in the future ki on brother la chirimana ngai kon dia lo no miche korje tuok che chwa chunga ngwasa mone anyo kuma SPL yo jene kuma shi normal che kemene laro cha ga dak dor kala la kana la ran tam ga jang cha wo gwa ko cha Nuer ako jo ka kobo cha jo ne Nuer but tactical withdrawal te ten shang na mu cha defeat ka front jala la mo yene sha lel but ne ti wo ken rodun kan men nyot pinye ka Nuer bi kan ko yit ba ko cha Nuer a jo intelligent what make this worse awodi te kon kanate la betrayal kon te chimat ka kon te mat kel ke kum kirim yadi so kan these people kan de kon kwa kon ham kon were ka chi kon guje no melet ken mi jegalong dumala kona la kona guj abana te ka mat kel te diala e che ka to so mu kwa kon chenga jegan tama ka yang kon ka social media everywhere na men no kon point dan ko chi ko jako ne de jinyire te chi goro de shonkel so angu ko kon expect ka kami telekon mat medo kon ga disunity ngum de kon gwich me de to redan ma jen dag bu to kon je ci kon gwi ka kanti ne kon dial non tamare ka so Sudan ci kon la ne timo te cha jojtin bu kon ci ne refugee camp ke ban ci ne border dung sa Sudan na me bej ka de kon ngaje no bejelong na me gora loch mrong ka gora nyur mrong ko kon dial ngaje no ci kon ne timo de lot ko right now tele complain bu kon le long ko kwigo e kon to kon mat kon tele kon mat ko mu kon mat cha ko tele me de kon wai so jitte atagare dan jelgan ko kon kel ka kan de kon ko kon la ham you know another report dan de tubgwas me balajen dung wore kana baramo me la roden tama dio je shi report cha jelen mu ci bari kana lat kel ka jang right kana no ne kani bikan wore ana bikan ka makro Ethiopia jen mga dan ngai kona ka ken ala anyak community dan tere which ka gambella kan bun wer bikin kama jen mala kan ala nun me dan ci kon la da ci kon raja longa no bermet ken ke jang
bala ja ling pin right now chukon nen ka speech ni kien tin kon lat ken ke ano ba nuere ba ka juj ba na me ka ko chicken kon de luang ken jang amene bar but regdan jene regdan disunity amu e benena ka role Ethiopia ngai kon Ethiopia te ke kum golka anyam nuere kon te ke Ethiopia ka majority ba ka gambella no la bit ken telmula ka nangatin kon lat korodien du no ber ken de kon la wi la ja yarke la ken wi ja yar ka ko la janka moy ka kwak moy ka match ete kan wara ba disrupt ke Ethiopia mich ko te togan winimi ka South Sudan buga na nyoko min na kana gwalo la kana gat karew mun wa chote gadon gwada mo gui kano nyin kan ka ber ganga ke de ni Ethiopia ke ji Ethiopia ba gang kan ber to bugan wer bukan ke no nyin kan ga ji Ethiopia kujimi ba ko nyomu to kujimi kwa ko na ga karew anyako kujeme murle ten ka kuide all this thing ka tilat ke gwanter ka jang ke takting ne jane ana tana na gui ite ne ko kenti tinanga ten ti ke national army shimlat kon me SSPD ke national army chan min gujba amilen kona ke speech ne ken te communication ke J1 ke juba te communication ke everything din kon lat korodien ano ba kon jagane data lot charge rele ko re di kan calculate so go kon were bi ku gujeno wo koni ana micha akub cha ka betama angu mala charun wo kon gwadan dien ana en unity la kon ala ni siang tel mala teu ken weron wan guyenen go chetede chala mu gwa kon ke cheno no kon destruction ko kujamo gor ya bana gwe for how long ban cheng of jikam for how long bu contact disunity yo for how long shikoran bu no bu kodan nyir damor nyir nyimor nyir radadin len mugwa ko donken mugwa kenelat but most importantly man din yalong mat kana mal mada jena gwana jen ala gwantaran shi kon koran gwantaran ke joro kontin na kokon ci kon rande dab gwadan teten but mundan cha jago baje kef especially in akobo chagola ke betama te kon ngajeno just like belong you just like the long coach charo dan gujeno cha kon de man joiten another thing man dien kon chi kon ngundeng chi kon lan nyam long ke ken go ti long et kon ke la kon la ro cha wuje me de man kap cha na me de man kap but and yet wa ka me joy ko kon so ken nyangwa la to go ri bana gwitina mat cause tele mu gwam let kene ni chiang guk la go ni mu kaje tele mu go dere gwa kana ko ken so en guk la kula mid the gwada dan and the disability ke dar inability no mite mi jeng le jen gwada yene de to chia chu chia tul chia tedi no jen gwada be mi be kula jekten ko ba wi apal kanije mi chi kon go gwen kon be nyot dob den no chia lok ngana jenu nyin kon tik chi go go nyok kon yala ya doje yene de to mi chia rudun jagane de tin yer karo dun si ade mamat ko kunyal amadong so kon gor kono bana chara nyok again ka duptin kon de kon nyam goje akon ci gwan ter gwan jeng na kon ci muy ka gwat mi ci jen ba kon doje longoli na me je report nyam dana gore de nyok kon ken kwana we ka report do den me de kon lin ana maybe ka ye river county ka equatoria ye river county ka central equatorial state report mashallah den winami ana to konde la local authorities chikan la do ne shatek civilian to ngwane cha kep ke cha ka kidnap cha kep ka bom ke cha ka page ke jan kor jogo mo pai wene anta mashallah do kan cha ka lun ka chika loch chiene ken ka jo cha la tenetin kontla jukume awan kene ko na cha ka bon cha ka wa ka bon ngene dangwan ngwen dangwan to ke wuni kel cha ka kel ke deputy community ship ki queer community ka mi cha ka bo cha ka nan ka bu do mi shale gumuni ka pakula riga mo to ke Thursday kana Friday ka jo ka paiwe chi commissioner ye river county chi ga right in along Emmanuel Taban seme yala do ne kan civil and ti cha kanang de ne ka de ne to cha do ke Sudan People Liberation Army in a position ke Sudan People Liberation Movement in a position la GSP la yo kan de kona kap ke civilian ke ship chi kan la do ne
cha ne de to cha kan nang kan mangwa lang o kan cha ka wul chi ko lu jo ke cha ka lu ataram cha mo ka bot ka taram shirek che je ajen chang akela mo cha la do kan chi commissioner la do ne ne kan ne de ti te cha ka gs fela yo wa kan te ka kwak cha bu kwal de ni kan kwak to cha ka bananga ken eno ka kore chu kan ne kan yu kap ko ba ka lo ka kap dien jen do ba dan kan lat ke je kan mu cha ka lo ka kap kwang na mo arame kwan luny ramadan la kwer la shif kwer area kana mo duno ngwane te kan ko luny cha nang chi na lo ka kwak den ga kor ya jugo no lo je jok lo je re wich ajen do badan en chora la wa chi luny jok ne de to tele rek mi chi to ka ka ajen jo dan cha la mi shit kana mo ne kon ngaje no re wucin gini mi ngot kore katin eno she mangai kone ajen report an gore de nya kon kel eno no gwasen be ban right check report te ko kent be kon link very important and do not miss our next report go be lere kon lat ko den bi mala chu gwenten kon te content bi ate mal bye bye